turabashimiye kandi tubahaye ikaze mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News Update. Urugamba rwo kurwanya ibyihebe Cabo Delgado rwahinduye isura. Urugamba rwo kurwanya ibyihebe byigabije intara ya Cabo Delgado rukomeje guhindura isura umunsi ku wundi, aho mu duce tumwe hongeye kumvikana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane cyane ahagenzurwa n'ingabo za leta ya Mozambique. Mu miterere y'uru rugamba inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri kurwana guhera muri Nyakanga 2021, agace zibohoye zigasiga mu maboko y'ingabo za Mozambique FADEM, ingabo zo zisigara zicunga umutekano. Ubwo ingabo z'u Rwanda zabohoraga uduce zawe nka Palma na Mosimboa da Praia, twarindirizo komeye z'ibyihebe bizwi nka Ahuru Arsuna Warijama cyangwa Al-Shabaab byahungiye mu gice cyari mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC. Muri ibyo bice hashize iminsi ibitero by'ibyihebe byo mu munsi ku wundi, urugero ni nko kuwa 23 Kamena igitero cyagwegwa mu gace ka Nkowe, bukeye ikindi kigabwa mu gace ka Nanjaba mu karere ka Machomiyo. Kuwa 22 Kamena umusirikare wa Tanzania yiciwe mu gitero cy'ibyihebe mu karere ka Nangade. Nyuma yo kubona ko ibyihebe byahungiye muri Machomiyo, muri Werurwe ingabo z'u Rwanda zagiranye amasezerano n'iza SADC agamije gufatanya mu guhashya ibyihebe. Kuwa 30 Werurwe ingabo z'u Rwanda zageze mu karere ka Machomiyo aho ibyihebe byari byarahungiye, zitangira kubikurikirana bundi bushya. Urugamba rwafashe indi sura. Mu gukomeza guhunga ibyihebe byerekeje mu ntara ya Nampula, ahantu hatarangwaga umutekano muke kuva muri 2017, bw'ubugizi bwa nabi bwatangiraga muri Mozambique. Mu ntangiriro za 2022, ibyihebe byiza amayeri mashya bitangira kwisuganyiriza i Nampula, byongera guteza umutekano muke mu majyepfo ya Cabo Delgado. Nko muri Mutarama mu karere ka Merucho mu ntara ya Cabo Delgado habereye ibitero 14 biza gukaza umurego muri Gicurasi. Muri Kamena ntibyahageze, ahubwo bifata intera mu majyepfo ya Cabo Delgado mu duce twa Kwisange, Ankuwabe, Shure na Mechufi no ku mupaka wa Nampula kuwa 17 Kamena no ku mupaka wa Nampula kuwa 17 Kamena. Hagati aho muri Gashyantare ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zahize gukora ibyihebe byari mu gace ka Nihicha, Dorovuma na Pundanahari, bimwe birishwe ibindi birahunga. Ibyahunze byerekeje mu gace ka Nangade. Ingabo z'u Rwanda zibonye ko utwo duce dutekanye, zadushyikirije igisirikare cya Mozambique, zikomereza mu gace ka Machomiyo kari kamaze kubindira ibyihebe. Ibyihebe byamenye amakuru y'uko ingabo z'u Rwanda zimukiye muri Machomiyo kuko zabonaga ko ibyihebe bishaka kongera gucengera bijya mu duce twa Siri ya mbere na Siri ya kabiri. No duce tugoye cyane kurwaniramo, ku buryo ubwo byirukanwagamo mu mwaka ushize byahuye n'igihombo gikomeye kuko hari mu mashyamba rwagati ashobora kubifasha kwihishamo. Ubwo ingabo z'u Rwanda zari zigeze Machomiyo, ibyihebe byarabimenye bitangira kugaba ibitero shuma mu duce zavuyemo tugenzurwa n'ingabo za leta. Biherutse gutera ingabo za leta mu duce twa Maparangana, aho mu minsi ishize byatwitse imodoka z'abaturage. Bikekwa ko muri Machomiyo ariho hari abayobozi bakuru b'ibi byihebe barimo abashehe bane bakomeye. Aha kandi no hari indwanyi umutwe wa Al-Shabaab ucungiyeho. Ingabo z'u Rwanda zikigera muri Machomiyo zahise zibohora agace ka Chai, ubu imidugudu irenga 5 kabiri mu mahoro. Ingabo z'u Rwanda kandi zambuye ibyihebe abaturage barenga 5,000 bari mu mashyamba. Kwa 13 Gicurasi aba baturage bamurikiwe leta ya Mozambique maze basubizwa mu ngo zabo. Hafi aho n'ingabo z'u Rwanda zashize ibirindiro ku buryo ibitero byo kugarura umutekano muri aka gace bigabwa umunsi ku wundi. Muri iki cyumweru zateze igice ibyihebe byari bivuye gushaka ibyo kurya zicamo bitatu ibindi birahunga. Icyo gihe hari mu masaha y'umugoroba hagana saa 11. Hashobora kuba impinduka muri gahunda yo gusimbuza ingabo ziri muri Cabo Delgado. Amakuru yizewe agera kuri igihe dukesha iyi nkuru yemeza ko kubera imiterere y'urugamba muri iyi minsi, gahunda yo gusimbuza ingabo ziri muri Cabo Delgado ishobora kwigizwa inyuma gato. Ingabo zagiye mu ntara ya Cabo Delgado muri Nyakanga umwaka ushize, bivuze ko zimaze hafi kuzuza umwaka muri uru rugamba. Muri iki gihe ingabo z'u Rwanda zirimo gutirimuka harimo kwibasirwa bikomeye n'ibyihebe kubera intege nke z'ingabo za Mozambique zisigaye ziharinze. Ni igikorwa gishobora gutuma gahunda yo gusimbuza abasirikare bari muri Mozambique igizwe inyuma kugira ngo ibintu bise n'ibijya mu buryo, kubera ko abasanzwe yo bamenyereye ikibuga kurusha abashya, nubwo nabo bakomeje imyiteguro ikomeye. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bazayobora icyiciro gishya cy'ingabo bamaze kugera i Cabo Delgado. Aba barimo Brigadier General Frank Mutembe uzayobora urugamba, agakorera mu ngata Brigadier General Pascal Muhizi. Amakuru avuga ko mu gusimbuza izi ngabo byagombaga gutangira muri Nyakanga bikarangira muri Kanama, cyakora ngo bishobora gusubika bitewe n'uko urugamba rumeze kugira ngo abamaze kurumenyera babanze basoze imirimo imwe n'imwe. Ku rundi ruhande amahoro arahinda mu duce twa Mosimboa da Praia ahahoze icyicaro cy'ibyihebe. Nicyo kimwe kandi no mu mujyi wa Palma. Mosimboa da Praia abaturage batangiye gutaha muri Nyakanga ku kwezi, aho babarenga 10,000 bamaze gusubizwa mu byabo. Tunyarukiye kandi mu burasirazuba bwa Kongo, M23 yamaze gufata ikibuga cy'indege nto cya Rwankuba. Kuva kuri 28 Kamena 2022, imirwano ikomeye yongeye guhanganisha ingabo za Kongo Kinshasa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 muri teritwari ya Rucuru.
Ni imirwano ikomeye cyane yakomeje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru. Ikinyamakuru Goma 24 kibogamiye kuri M23 cyanditse ko mu mirwano yabereye mu gace ka nta mugenga muri iki gitondo yarangiye M23 yigaruriye ikibuga cy'indege nto cya Rwankuba n'ikigo nderabuzima cya Rwankuba biri muri grupoma ya Bweza muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki kinyamakuru gikomeza inkuru yacu kivuga ko abasirikare ba FARDC bari kumwe n'abarwanyi ba FDLR bahunze berekeza mu mujyi wa Rubari. Icyakora yaba M23 ndetse na FARDC nta ruhande na rumwe ruremeza aya makuru. Ikibuga cy'indege cya Rwankuba gikunze kwifashishwa na FARDC mu kugeza ibikoresho bya gisirikare ku ngabo ziri ku rugamba na M23 mu gihe byakwemezwa ko cyafashwe na M23 byaba bihuye umutwe amahirwe menshi yo guhagarika inzira y'ikirere ingabo z'igihugu zihanganye nabo zakoreshaga mu kubona ibikoresho. Tukiri muri iki gihugu cya Kongo kandi MONUSCO yaretse amahanga ko M23 ifite imbaraga zirenze z'umutwe w'inyeshyamba. Bintu Keita ukuriye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku guharanira umutekano muri Kongo yavuze ko ingufu z'umuriro w'inyeshyamba za M23 mu mirwano ihanganyemo na FARDC zisa n'izingabo zisanzwe kuruta z'umutwe w'inyeshyamba. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo yabivuze mu magambo yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 Kamena 2022. Bintu Keita yavuze ko mu mirwano umutwe wa M23 witwara neza cyane nk'ingabo zisanzwe kuruta umutwe witwaje intwaro. M23 imaze kugira ingufu n'ibikoresho bigezweho cyane mu bijyanye n'imbunda zirasa kure n'izirasa indege mu kirere. Bintu Keita yerekanye ko imbaraga z'uyu mutwe w'inyeshyamba zigira ingaruka ku kubungabunga amahoro bafite mu nshingano nka MONUSCO. Yavuze ko MONUSCO yasabye inyeshyamba za M23 kudatera igamije kwigarurira umujyi wa Goma uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bintu Keita yavuze ko intambara M23 ihanganyemo na FARDC imaze guhitana nibura abasivile 23 barimo abana 6 ndetse abantu barenga 170 bakaba bamaze gukurwa mu byabo.